دما خوش به بینرین هجا ایرو 5 تیرمه 2022 روزان روزا سیشمی بایر گشتن هر سرکی و هری بالکشین ل سرانسری جهانی رودانه امی هول بدن دنوا 20 دقیقه نوچین جهانی ده جوار پیشکش بکن. بله جارکن دما خوش به بینرین هجا پیمان سیالی یا نابرا ترکیه سوئد و فنلاندی ج روزه وی درناک و سرک وزیر سوئدیا اندرسن بیجه اوی گردای پیمانا لگل ترکیه بن سرکی دادگاه بلند آ سوئدی اکاجیگوت دوزین بری هاتنه بداویگیرن جارکدن و نی نرخاندن دوینا بری ده پارلمنترا کورتا سوئدی کاکاباو جبر پیمانا به ترکیه راحتی امضا کرن گلی وزیرا کارین در و لیندا کر. جناوا سوئدی لدجی پیمانا ریوبریا ولات آب دولتا ترکیه را امضا کری برتک هنه. Över alla Sveriges bra skolor och alla fantastiska lärare runt om. هرچقاسی سرک وزیر ولات مگدلینا اندرسن دبیجه اوی گردای پیمانا به ترکیه را بمینن جی لدادگهین ولات جیاخواه دانا کهون. رادست کرنا 19 کسین که انقره وکه تروریست دبینه برج آلی دادگاه سوئده و هات بورت کرن. Knutna till kommittén och ett sekretariat som brukligt är. سروک دادگاه بلند آسوئده اندرس ایکا جروشنامه یا دوگنس نهیتر آسوئده را آخوی گوت. ام نکارن لدوزن کو بریانها بریار هاتنه گرتن رونن و بنرخینن. کارم اوکو ام کنترول بکن که آستنگی هیا یا نا. دادگاه بلند پشتی لی پرسینا سردوزگریه دوزن را دست کرنه دنرخینه. Och sen jag tillträdde i november så har regeringen vidtagit 57. جالی سرک وزیر سوئد و هات راگهاندن کو کسین خودی همولاتی سوئدنه به تعاوی نایو گراندن. بریا لوتکیا ناتوی دناورا ترکیه سوئد و فنلاندای ده پیمانه کسی آلی هاتو بو امضا کرن. پشتی پیمانه انقره راگهاندو بو گوه و تویا بشتار بونا وان ولاتان دن ناتوی در راکه. یک شرطین ترکیه ینجبو قبول کرنا وان ولاتان دنا واناتوی ده اوکو کسین کو اوج سوئد و فنلاندای دخوازن رادستیوان بکنه. لگوری چاپمنیا سوئد ده لیسته یکم آ انقره ده 33 ناو هبون و پشتر اف لیسته بو هفته سه. جسال 2022 و دادگاه بلند زیده تری 30 دوسیاین کو ترکیه داخوازا رادست کرنه جسوئده کریه هیا. دادگاه دست نشان کرد که تنه ده 4 دوزانده جبو را دست کرنه تو آستنگی تونه یه. سرک وزیر سوئد مگدلینا اندرسن گوتنا اردوغان یا هفته و 3 تروریست و بین را دست کرن رد نکر. Den här förtroendeomröstningen handlar om justitieminister دوی نافبری ده پارلمنترا کوردا سوئد امینا کاکاباوه جبر پیمانا نافبرا سوئد فنلاندا و ترکیه امضا کریه گلیه وزیرا کاری تروکر. کاکاباوه اش کمیسیونا دستورا بینگهین خواست که لیکولی نبکه کالند رایین حکومت بن پیکریه و نقانونی تفگریای یانا. کاکاباوه جبر هنارده کرنا چکان آج ترکیه رجی نرحتیا خو آنی زمان. هروها تکلداری کاوه سوید سوجداران را دستی ترکیه بکجی خواست لیکولین بکرن. بله هر به سوئد انگروژه و سوئد هم دوام کن سوئد و فنلاندیای گاوه کدن نیزی ناتوی بون وزیر کارین در وین سوئد و فنلاندیای جبو اریکرنا اندامتیا ناتوی لبروکسلی بون وزیران لبارگاه ناتوی یا لبلچیکایی پروتوکولین اندامتیا هر دو ولاتان امضا کرن سکرتری گشتی ناتوی سالتینبرگ راگهاند کو پیواژویا اریکرنا سوئد و فنلاندیای جبو اندامتیا ناتوی دست پیکریه نهاجی دوی ولاتین اندام ناتوی ویه که لپارلمنتوین خواه اری بکن.
پشتی کو ترکیه د جوینا سروکن دولت و حکومتان آن ناتوی یا لپایتخت اسپانیا مدرید ده لامپا کسک دا اندامتیا سوید و فنلاندای اولات نافوری جبو ناتوی هاتن و خوندن. ایرو لناوندان ناتوی به بشداری نونرین سی ولاتن اندام ناتوی پروتوکولن اندامتیا سوید و فنلاندای هاتن امضا کرن. وزیرین دروین فنلاندا و سوید جبو اندامتیا ناتوی پروتوکولا اندامتیه امضا کرن. جبو هر دو ولاتن باکور تبل اتفاق ببن و انها لبندا اری کرنا ولاتن اندام به. سکرتر گشتی ناتوی یان ستولتنبرگ د اخفتنا خود بالک شانسلر پیمانا سی آلی یاکو هفته یا بوری دناورات ترکیه سوید و فنلاندای ده هات امضا کرن. جبوکو سوید و فنلاندا ببن اندام ناتوی دوی پارلمنتوی نتوی ین همو ولاتن هف پیمانی ناتوی پروتوکولان اری بکن. سروکی گشتی AKP و سروکومار ترکیه رجب طیب اردوغان هفته یا بوری اشارت کرده بکو اگر هر دو ولاتن باکور سوزن کد پیمانا سی آلی ده دابون جیب جی نکن ده بکو پروتوکول جمجلسه وکشن. اردوغان دماج جوینا بلند آن ناتوی وگریا ده بالافره ده پرسن روزنامه‌واران برسواندن و دیار کرکو پیمانا سی آلی نایوی واته کو سوید و فنلاندا اندام ناتوی نه. اردوغان اشارتا و یکی دابو که اوه وی کاغذا اندامتیا بو ناتوی هینزه ده تر بکار بینه او ها گوت بو. کار بداوی نابه. افتنی و خوندنه که. بوی و خوندنه پیواجو یک دست پیده که. و حتی کندی بدومه ندیاره. لوکراینا پشتی شر بمهان سروکی روسی ولادیمیر پوتین سرکفتنا خویا لحرما لوهانسکی راگهاند هیزن اوکراینی جی لحرمین روشلات خطین نوین پاراسن آوادکن به گرجی خوشبو شرکت دجواریه لپیشبری روسی آماده دکن هم وقتی وی که سرکوزیرا سویدی اندرسن به سرکوماری اوکراینی زلنسکی را جویا او جارکدن سوزا پشتوانیا هن خورتر یجبو کیوی دا. ارتشا روسیا پشتی شرک دجوار یه بهامان لروشلات ولات سرکفتنان بدست دخا. سرکتنا روسیا یا لیسیچانسکی یا چاری تیرمه بداوی کرنا یک جمازنترین شرین اوروپایی بو. شر کنترول کرنا لوهانسکی تمام کر. اف هرم یک جوان دو هرمین که روسیا خواست جالی اوکراینای و با جدا خوازین هرما دوم باسی وره داین بو. لگوری نوچه رویترس سروک روسیا ولادیمیر پوتین ده هفدیتنا با وزیر پاراستنه ی روسیای سرگی شویگو جبو رزگار کرنا لوهانسکی او پیروز کرن. پشتی کنترول کرنا بندر ماریوپولی گرتنا هرما لوهانسکی سرکتنا هرما زنیا موسکویه. ددما کج هر دو آلیان به هزاران مری و بریندار چه بونده هر یک ادعا کر که دشمن گلک ونزاهین خدایه. روسیه گلک جاران هولدا که اوکراینا دور پیچ بکه لی بسر نکت و دداوی دجی بشارت کوان بچکن خوین گرام بکه آرمانج. نیل میلوین که سازیه کیرامانی یه لاندونه گوته. از دفکرم که او جبو روسیه سرگفتنه که تکتیکیه لی بردیلا خو پرمازنه. روسیا دکاره سرگفتنی راکینه. لی شر دجوار و راست هین لال پیشه. موسکو هیوی دکه که وکشینا اوکراینای هزه بده ارتشاوان دا که بر به هرما دونسکی یا جیران و پیش و بچن. هرچی قاسی اوکراینا شهرما لوهانسکی و کشیا به لی بریا چکن گران دخوازه لدردورا وان باشاران شرکی دشوار پیک بینا. دو سروک وزیر سویدی ماگدالینا آندرسون جبو پشتوانیا خویا به اوکراینای را دیار بکه سردانا کیف کر. ماگدالینا سوزا دو ماندنا پشتوانیا بو کیف دا او گوته. اویل دجی روسیا یا لروشلاتی ولات به پیش ده.
جزایên hîna zêdetir ferz bike. Magdalena şerê Ukrayna yê li pêşberî Rûsya dikeşî weke parastina rûmeta wan pê nasekir. Шановна пані прем'єр-міністре, шановна делегація, шановні... Di daxuyaniya çapemeniyê de, Serokkomarê Ukraynayê Volodymyr Zelenskî jî careke din qala dadgehkirina Rûsya ji ber sûcên heyî kir. Zelenskî îşaret bi krîza xwarinêya li cîhanê kir û got bi qasî 22 milyon ton genim di zapoyên wan de ne. Lê ji ber Rûsya ev genim nikare bo derve wereşandin. Serokê Ukraynayê got welatê wî çavirê dike ku di payîzî de dora 6 milyon ton genim berhev bike. خودگیراوی تەوی هەن سەرڕاستکردنین قانونی jî êrişên çekdarî ji nava Rojavayê Amerîkayê kêm nabin. Tişta balkê jî ew e piraniya van êrişan ji alî kesên ciwan ve têne kirin. Doh di pîrozbahiya salvegera serxwebûna Amerîkayê de ciwanekî 22 salî gule li derdorê reşandin, 6 kes hatin kuştin û 6 kes jî birîndar bûn. Polîsan jê ragihandin ku kesê gumanbar hatiye binçavkirin. Duh li seranserê Amerîkayê roja serxwebûnê hat pîrozkirin. Pîrozbahiya li eyaleta Chicago ve guherî xemgîniyeke mezin. Beriya pîrozbahî dest pê bike bi 10 deqeyan ciwanekî 22 salî gule li gerseya gil reşand. Chicago Sun-Times ragihand ku êriş bi qasî 10 deqeyan piştî destpêkirina merasîma roja serxwebûnê ya çarê tîrmehê derketiye. Reutersê li ser dîmenên vîdeoyê yên ku di dema êrişê de hatine kişandin ragihand ku nêzîkî 30 gule li pey hev hatine teqandin. Piştî navbereke Kurd nêzîkî 30 guleyên din jî hatine bihîstin. Di encamê de herî kêm 6 kes hatin kuştin û 36 jî bi nav de zarok birîndar bûn. Polîsên eyaletê ragihandin wan kesê êrîşkar girtiye û têkildarî nasnameya wî ev agahî dan. Ciwanê 22 salî navê wî Robert E. Crimo piştî êrişê bi demeke Kurd hate girtin. Wî ji avahiyeke li hemberî cihê pîrozbahiyê gule li girseyê reşandine. Serokê Amerîkayê Joe Biden êriş weke şok binav kir. Beriya êrişa li Illinoisê di çardê gulanê de li New Yorkê di êrişa li ser süpermarketekê de 10 kesan jiyana xwe ji dest dabûn. 24 gulanê li eyaleta Texasê di êrişeke ku li dibistanekê hat kirin de 19 xwendekar û 2 mamoste hatibûn kuştin. Ji destpêka salê ve hema bêjin heftane li Amerîkayê êrişên çekdarî pêktin. Ji rêveberiya Parîsê bo welatiyên xwe hişyarî heye. Wezareta Karên Derve ya Fransayê ji welatiyên xwe bi taybet ji welatiyên xwe yên ji Îranê xwest ku niha bi ti awayî serdana Îranê nekin. Rêveberiya Tehranê beriya çend rojan 8 sal cezayê girtîgehê li welatiyeke Fransî birî. Li dijî vê yekê Wezareta Karê Derve ya Fransa bi daxuyaniyekê bertek nîşanda. Wezaretê daxwaz ji welatiyên xwe bi taybet welatiyên xwe yên Fransî yên xelkê Îranê ne û niha li Fransê nekir ku ti awayî serdana Îranê nekin. Di daxuyaniya Wezareta Karê Derve ya Fransayê de wiha hate gotin. Em çuna welatiyên a ji bo Îranê niha bi ti awayî baş nabînin. Ji ber ihtimala rûbirû ya metirsiya giran û cezakirina nedatperweriyê heye. Wezareta Derve ya Fransayê têkildarî welatiyê Fransayê niha li Fransayê ne jî wiha tîne ziman. Divê hatin û çûna xwe snûrdar bikin, tevlî civîn û semîneran nebin. Peywendiyê li gel konsulxaneya welat a li Îranê jî bikin. Li Avustralya nêzî hefteyekê ye baran qet ranaweste barana ku bixwere lê hêra anê
بویا یک جه سدما کو گلک آواهی دبن آوه دبمینن و لباجار سیدنی جبر لهی او مترسیا و نیزی 5000 کس ورم وگو هستن. جسی حزیرانی و استرالیا باران رانوستیایه. اف بارانا زیده بخوره لهی آنیه. جبر بارانا زیده یا کودوان چند روژین داوید زیده بویه لسیدنی بند و کانال دناوا ویدمانه. آوا رابوی باندور لپرانیا باشار کریه. ایالتا نیو ساوث ویلز درباره 23 رونشتگاهان ده هرمین فلاکت ایلان کر و راگهاند کجبو کسین جبر لهی مغدور بونه و آلیکاریا فدرال بیدست بگرن. سرک وزیر ایالتی دومینیک پیروتیت گل هشیار کر کجبو لهی نو آگاهدار بن و بانک لولاتیان کر کو تدبیرین خواه بگرن. دومینیک راکاند کجبر زیده بونا باندورا کراستی بریارا تحلیه کرنا 32,000 کسی یا لسیدنیه زیده کرنا اف درکت 50,000 کسی. اکیب لگرین و خلاص کرنی و هوارچون نیزی 100 کسین کجبر لهیه تواهی شوی لباجیر دناوا اوتومبیل و مالین خود آسیما بون رزگار کرن. رایدارین مترولوژی آگاهی پار وکرن که جسبه دانه ایواری و باران و باندورا خوند آبکه. لسیدنیه دسیسیه تیر مهده جبو بده هزاران کس جبر خطر باران زیده و لهی بریارا تحلیه هاداین هر وهاش ولاتیان هاد خواستن که حتی پیویست نبه جسفره دور بسکنن. بلی ام جلیهی و بارانی به هرمه که کو زوهابونی دوام بکن لبشک ج خاکا ایتالیا زواتی 7 سالین داویه یا هری دجوار هیا ایتالیا کو ولاتا که لسر دریا سپیه ل5 هرمین کو هری زیده ج زوهابونی باندور بونه روش آورته هات راگاندن. لگل قیرانا حشک سالیه یا هری گران 7 سالین داوی لجنه وزیران به سروکاتیا سروک وزیر ماریو دراگی جویا وجبو 5 هرمین باکور این که هری زیده زرار دیتنه ریز بریار امزکرن. دما که شانده وزیران لهرمین پیادموند، لومباردیا، وینیتو، ایمیلیا، روماگنا و ویریولی، وینیستیا، جولیا روشا آوار تراکاند. جبو در باسکرنا کریزی بقاسی 36.5 میلیون یورو وقتاند. به شهری مزنا چافکانیا نافبوری و شهری ما ایمیلیا روماگنا 10.9 میلیون یورو را وره وقتاندن. لگوری دانین کمله چاندنیه یا ایتالیا لوان هریمان 27,000 چولک درو شکه دشواردنه. آوا چمه پویه یه هری مزن و دریش ایوالیت که جهره من روش آورته لحاتیه ایلان کرن در باست به. جبر زوابونا جسادی حیشته جه آسایی کم تره. گلیه چمه پوی جسادی چل هلبرینا خوارنه یا ولیت جگنم و برنج پیکتین. ده همان دمه ده اونیزی 4 ماهانه که لحرم قط باران نباریایه. پسپور دیاردگن که قیرانا زواتیه جسادی 30 هلبرینا چاندنیه یا لطواهی ولیت ده خمه ترسیه و حتانها ده چاندنیه ده نیزی 3 میلیار یورو زرار دیتیه. لهرما باکوری ولیت جسادی زیده تر شارداریان جبو کم مزاختنا آوی تدبیر گرتن. دداویه ده ویرونا و پیسا تولیوان شارداریان بون.
بلی بینرین هجا ام لور دیگهجین داویو بلتنا خویا جهانی و دبیجین حتی صبح جاری کردن ورین پیشیا و بمینن دنوا خیر و خوشیده هر شاد و بختار بن.